Dragi prijatelji, dobro jutro. Pokušavam da uhvatim moj predivan izlazak sunca, pa se slabije vidim ja. Na Visu sam uvela tepluš, ali to ne znači da ovu priču ne mogu da povežem sa Japanom. Japanci imaju reč, termin, za koju ne znam da postoji u jednom drugom jeziku. Wa, ili ti kućevni mir. Taj termin podrazumeva da vi ne možete nekom ući u kuću, bukvalno ili metaforički, i menjati vibraciju tog doma svojom vibracijom ili raspoloženjem. Ako su u tom domu svi tužni, a vi dobili na lotovu, uskladit ćete se sa raspoloženjem tog doma. Ako su svi ljudi veseli, pa makar da vam je majka umrla, i vi ćete biti veseli, makar na silu, ali bit ćete. Gledam ljude na ovoj i susednoj plaži i ponekad ostanem zapanjena kako majka sa troje male, predivne dece u sasvim rano jutro može da bude tako frustrirajuće besno glasna. Usled ovog mira, potpuno izmeštena iz realnosti, sa potpunim odsustvom osjećanja za va, kad ulazi u moju sobu ili vašu, jer i vi ste tu, samo ste ponekad oguglali na dešavanje oko vas. Ili vam se to samo čini, jer energija misli, ton glasa drugih itekako utječe na vas. Bili mi svesni toga ili ne? S druge strane gledano, to naše raspoloženje utiče na sve. Na drveće, cveće, kamenje. Jer opet se pozivam na nauku koja i to dokazuje. Sve je živo. U knjizi Vibratorno isceljenje kroz čakre, jednoj naučnici koja se bavi kristalima negdje u Australiji pada na put velika crvena stena. Od nje se otkida par crvenih kamenčića, kristala, i ona dalje proučavajući otkriva da otkinuta deca kamenčići nikad zaista ne gube nit, vezu sa majkom kamenom, baš tim kamenom. Ko želi dalje, nek istraži. A ovde, malo dalje na desnu stranu, pokazat ću vam stenu koju su nemilosrdno lomili. Ona je crvena, izmešana sa gorskim kristalom koji pere ostale kristale, ali ima i moć čišćenja tela, energetskog čišćenja tela. To je jedan od najčešćih kristala u prirodi, ali izuzetno interesantan, lep, svetli, i vrlo često ga ljudi hoće za sebe. Lično sam davno završila sa tom fazom svog života i već dugo i od drveta uzimam samo ono što hoće da mi da. Od stene takođe. Povešću vas malo kasnije tamo da vidite kako to izgleda. To je ta stena. Kako svetluca. Koliko je izvušena. A na ovu stranu, sasvim malo dalje, odvešću vas i tamo uskoro, možete vidjeti prelepe stene koje su tako interesantno meke, koje vas prosto maze dok hodate bosonogi po njima. Možete vidjeti tragove sa jedne strane okamenjenih riba, jaja, ptica. A sa druge strane možete vidjeti ozbiljne tragove dinamita, jer je čovjek na sve načine pokušavao da otkine od te stene, od prirode i ponese sa sobom. Evo fosili.
lepo vidi vulkanska stena. Ovdje se mogu vidjeti tragovi miniranja. I ovdje. I kako to naša draga planeta reši. Tu su bukvalno rupe pravljene za šipke dinamita. I sve dovele pot. Krajnje je vreme da shvatimo da smo ušli u nečiju sobu. Krajnje je vreme da shvatimo šta je to kućevni mir. I da jednostavno damo sve od sebe da se uskladimo sa vibracijom oko nas. Koliko god da je to u našoj moći u ovom trenutku. Da se ne ponašamo kao bahata deca koje se zalepe za izlog i kažu hoću, to je moje, hoću, kupi mi. Prvo sam bila tako kad sam bila mala, sjećam se dobro, nisam se micala od izloga dok ne dobijem šta sam htjela. Kad pogledamo ovu prirodu oko sebe, shvatimo da je ona ludački tolerantna prema nama. A nama je verovatno krajnje vreme da odrastemo.